Mba'eichaguápa upea mamografía. Upea ha'epeteĩ máquina omoĩ ka'ãrýpe. Upea ohechág̃a mba'asy oñepyrũ'i jave. Ñande jajoy'ỹva'ekuéra ohecha porãve umi akytã'imimi ñanekãre nañeñandúiva. Mava'eva'épa ojapoukáva'erã máquinapy ohechaguãete. Ojapoukáva'erã kuñatãi mbyte'íkuéri orekóva 35 años guive. Ñande ñande'apytépy oĩrõ oguerekova'e mba'asy ñandeha'ítarõ ñandejoapy. Ojapoukáva'erã mamografía ojea. Avakue'i avei katu ojapouka iruru térã hasýramo máquinapy ojouramo g̃uarã mba'asy. Mba'érepa jajapoukáva'erã mamografía. Jajapoukáva'erã mamografía jaikuaa hag̃ua jarekópa. Jarekóramo ja'u hag̃ua porã'i jakuera pya'e hag̃ua ponói vaivejepe ani hag̃ua oĩ omanóva ha pya'e ojepiliáramo jakuera pya'ejey. Mbovy'árapepa jajapoukáva'erã. Ñande kuñangue'i jajapoukáva'erã cada año ko estudio. Jarekóva ñanemba'asy cada mes oguejýva. Ikatúgui saive ñañandu ojejapokuéva. Punóquin de Yagarramba, Siguazú, cáncer de mama, Reñangaricóvarán de Yejé. 19 de octubre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mamas.